Milliy ma'rif. Milliy ma'rif. Milliy ma'rif. Millatning shug'i. Assalomu alaykum ekran oldidagi ko'rarmanlar. Qadam televiziyasidagi Milliy ma'rif programmasi o'z ishini yana davomlashtirdi. Mazkur programmaning muallifi ham riyosatchisi men Qalbnur Arifdan barchangizga daromadlik, mehr-muhabbatlik, o'tliq salomlar bo'lsin. Barcha armonlarni barliqqa keltiradigan oltin uga, u maktab. Kelajakning cho'nqur o'yining ugisi. Bu ana bilan balaning ma'rifat bog'vanlarining maydoni ham yurti. Shu maktabda faoliyat yurgizadigan u ustoz. Ustoz bu so'zni anglaganda qalbi dengizdek keng, mehribon, ham kuyimchan, doimo kishilarga kulibli turadigan, ham kishilarga izgulik ato qiladigan bir inson ko'z oldimizga gavdalanadi. Bo'libmi yosh avlod vakillariga bilim bilan tarbiya beradigan ustozlar orasida yosh avlodlarimizning talantini, qobiliyatini ochadigan ustozlar ham bor. U dal muzika fan muallimlari. Mana bugun bizning Qadam televiziyasidagi Milliy ma'rifimizda mehmonda muzika fan muallimlari. Assalomu alaykum qadrli ustozlar. Qani o'chaqda aziz muhtaram mehmonlar, yana bir qitim kelgan qadimlarga marhaba, xush kelibsizlarda o'tirib, qani ekran oldidagi ko'rarmanlarimizga o'zinglarni tanishtirib o'tgan bo'lsanglar, marhamat. Assalomu alaykum teledidar ko'rarmanlari. Men Alayeva Sahinur Hiziz qizi, Hujjat mahallasining 156-maktabidagi muzika fan muallimi bo'lib ishlayman. Rahmat. Qani bu yoqdan Assalom, hurmatli teledidar ko'ruvchilar. Men Ahmalayev Malik, Avatisining turg'uni. Tugman Kichaqsuv o'tiran maktabida muzika fani muallim bo'lib ishlayman. Rahmat, Malik aka. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Men Amgach Qozoq nahiyasi Avat yisida madaniyat uyining mudiri bo'lib ishlayman va shular bilan birga o'sha Umar Muhammadi nomidagi o'tiran maktabining o'quvchilariga o'sha o'mak soz o'magidan darslarimni beraman. Rahmat. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Men Zakirov Murat Nurahmat o'g'li Baysitiyasi Ismoil Tayyar nomidagi o'tiran maktabning muzika fan muallimi va qo'shimcha maktab mudirining tarbiya ishlari bo'yicha o'rinbosari bo'lib ishlayman. Rahmat. Assalomu alaykum Qadam telekanalining ko'rarmanlari. Men Uyg'ur nahiyasi Cho'ng'aqsuv o'tiran maktabining muzika fan muallimi Shamshiddinov Mundash Turg'anjon o'g'li. Cho'ng'aqsuv o'tiran maktabida muzika fan muallimi va mudirning tarbiyasi yönidagi o'rinbosar bo'lib xizmat atqiraman. Assalomu alaykum hurmatli ko'rarmanlar. Men Luqman Fikramjon Akbarjon o'g'li Besag'ash mahallasi nomer 29-maktabda muzika fan muallimi. Nəhayət yaxşı. Mana biz sizlər bilan tanışıb aldıq yaqından, həm ekran oldidagi ko'rarmanlarimiz sizlər bilan yaqından tanışıb aldı. Mana hammamizga belgilik bo'ldi. Bugun Uyg'ur nahiyasidan, Amgakchi Qozoq nahiyasidan, Talg'ir nahiyasidan, ham Olmut shahri, Alitav nahiyasidan bizga muzika fan muallimlari qadam tashrif qilibdi. Qani o'chaqda suhbatimizni Sahinrada sizdan boshlagan bo'lsak, sizga bir qo'yar savolim, bilim sohasidagi yangi burilish, bugungi kundagi o'sha yangi burilish, yangi talablar muzika fan muallimlariga ta'sir tegyotamdi. Nəhayət dürüst so'roq deb o'ylayman. Undaq bo'lishi, bu o'zgarish bizga biroz qiyinchiliklarni olib keldi. Biroq tez arada ota-ona bo'lib, maktab bo'lib biz yo'limizni topdik. Undaq bo'lishi ota-onalarmi kecha-kunduzi qaramasdan bolalarni yangicha bo'layotgan darslarga ko'ngilni ko'proq bo'lib, ya'ni maktab tarafidan bir oilada 7 bola bo'lsa, 7 bolaga qo'llariga kompyuter, planshet hammasini yetkazib berdi. Shundan keyin biz qiyinchilikni yengib chiqdik.
Әлбәттә, бу бер көтелмәгән бер вазiyat булды да, чөнки бу 1,5 елга созылган пандемия һәммәмезне кичкене булсымы әнсертеп куйды һәм ishni nimadan qandaq boshlaymiz deb o'ylanib turgan ishlar ko'p bo'ldi. Rahmat. Siz o'zingizning o'sha ish faoliyatingizda, ya'ni o'sha kungacha yetgan, qilgan ishlaringiz, yetgan utuqlaringizga ham qisqacha to'xtalib o'tgan bo'lsangiz. Nəhayət yaxşı. Mən bu muallim ustaz болып, 20 жылдан oşuq bolupdu işləp atqаны. Бірақ 45 жыл мұшу балаларын тәрбиелеш үстіді кеватымы, өзіміздің, милләтіміздің балалар үшін жан пида болдық. Ондақ болышы ұсул тәрпідім ма, мен нағайты нұрғын оқушыланы тәрбиелеп еп шықтым. Мұшы кәмгече қазір işləп атымыз, меніңден оқып бітеген оқушыларымыз ба, мәселен, Азатов Азизін алдыған болсақ, Чайковскийда Раваб Дута факультетini бүтіріп шықты. Әнді hazır болса, оқышыны давамлаштырып, Қазақ консерваториясыны давамлаштырып атады. Ақырқы факультетini оқып атады. Шының оқшашыла ұсулларын алдыған болсақ, Абдуллаева Насиба деген қызымыз ба, ол салтанат би ансамбльда солистка болып ішлейді. Өзінің шәхси балаларны қызларын тәйірлайдыған yerleri ba. Usul boyunca. Koreografiya boyunca. Umumen şagirdlerimning ma utuqlari ba, utuqlar bilan faxrlanib kelyapman deysiz. Şagirdlarning mı şagirdlari ba? Şagirdlarning o'zingizning utuqlari xeyli ba deb o'ylayman. Hozir men yana siz bilan qayta suhbatimda davomlashtiramiz. Qani Malik aka, shu darsliklar to'g'riliq o'zingizning o'y fikrlarini, ya'ni muzika fani bo'yicha chiqarilgan bugungi kundagi darsliklar to'g'riliq aytib o'tgan bo'lsangiz, o'y fikringizni anglab bakkan bo'lsak. Дұрыс, орылық суал бердіңіз. Bir yerdə mən dərslər toğruluq üzərindən fikrini etsəm, bir dərslər yeni zaman təlögə şunda yaxşı layiq yazılған çıxdı, gəldi, aldıq, sınıfdakı oxucular, balalar həmsiga yeterlik ba. Yetişidi. Bir yerdə mən yalnız üzərindən fikrim emas, Uyg'ur rayonu bo'yicha 32 Malim бар екенбіз, музыка малимлері мектеп болған екен, 32 малим бар деген сөз. Шулар белән Уйгыр тілді білім бердіңіз, мектепте? Уйгыр тілді аралаш бар. Аралаш. Шу азыр үйәдә 4 уйгыр тілдік мектеп бар. 4 қағыны аралаш ке. Мана шу кімнің қанақ немлер бар, ойлар бар, пікірлер бар, шулар белән уяқта сөйбәтлешеп, сөзлешеп, шуларның немесіне еп келдім бегіз. Нағайт яқшы. Ед қақшайдыған иғыр болға еріміз şu нәрскен өзіміздің ұйғыр тылда балаға арнап езілған нақшыла жоқның есауыда. Дәріслікке анчы кіргізілмеген дейсіз ол? Дәріслікте қазақшы нақшыла ба, ұйғыршыға перутланған, музыкасы қазақшы немеді. Берілгенде, қазақшы берілген дегенде сөз тілді ма ұйғырша, башқаша тіл болды, қазақшы болса қазақшы тіл болды. Музыка тілда, музыканың стиль болды өзінің. Шу өзінің стилінен үгетмегенде бала өзі дұрыс еп кетемем деген ойда. Оның кен нұрғылған өзіміздің сәнет күйген атағылы адамдарымыз, шәхслеріміз нұрғыншылар берілмеген немде кітапта. Шу қазақ дәріслікте қандақ болса, ұйғыршық шындақылы көчіріп қойған. Тәржімі қылынған, өзгерілмеген. Бұрынғы оқыш системасы да біздің дәрісліктерімізді батты ма өзіміздің мәселен даңлық композиторларымыз хақыда сәнет батты? Суалны яқшы бердіңіз. Ұстазлар азыр әміміз білі отырмыз, әміміз музыкатын дәріс берген үшін әміміз білішіміз керек. Бұрынғы дәрісліктерімізді нұрғынды, Tutarım, Qoçaq, Əley naqşlarının başlanıb 1-ci klassın 6-cı klassqıça dürüs sistem edildi. Bir xoşal qıldığı yeri naqşının mətni, naqşının notisi berilib, kitabda berilib turadi. Hazır bizdə qiyinlab atqan nərsimiz mətn berilgan, onun notisi yox. Notisi yox degəndə Қазақ дәрістері үшін берілген бағу аралаш дәрістер мектеплер бар даватымызға. Оларда қошымчы хрестоматиялары бар. Олардың қошымчы хрестоматиясы бар. Бізде жоқ дейсіз. Оларда қазақша дисклер, музыклар білән шыққан.
hem metodikалық қолданба. Uyghur тілі шыққан кітапларда бұлай жоқ, мүлдем шықмаған. Yetişmeydi desek болмайды, жоқ шықмады. Тех нәшір қылынмады. Нәшір қылынмады. Hem 6-cı sınıfta Uygurca kitap нәшір қылынмады. Сілер мұшу мәселелер бойынша өзіңлер мәселен бізде Атамұра башлангыч сыныптың кітапларын шығарған Атамұра нәшрияты бар, һәм мектеп нәшрияты бар. Шу яқларға бір мұражат қылып көрген ме? Biz мұны жақында мұражат қылдық. Біздің өзіміздің уақытта методистіміз бар. Шу біріншіде методист қылбадық. Методист болды, мен мұражат қылма. Шу кітапларымыз тоғырлық, шу христоматияларымыз тоғырлық, дәріслер тоғырлық, сағатлар. Сағатлар дегенде бізде музыка hepsiga bir qetin kiritdi. Şoqda mesela ben üzemni alsam, men o'xshash muallimlar nurg'un. Kichaqsa o'tiran maktabda bir taldan klass. O 6 saat degan so'z. 6 saat bilan cheklanamiz. Onunki biz majburiy ish izlashga majbur bo'lamiz. Qo'shimcha yani ish izlashga. Bir aytadigan yeri Uyg'ur, O'zbek, Tojik maktablarida krujok berilmaydi. Aralaş mekteplerde krujok verildi. Şunun için bizde krujok yok ümmeklerde. Yani bu müzik muallimlersiz hiçbir bayram ötmedi. Hiçbir mektepteki bir faaliyet o müzik muallimlersiz onasız ötmedi. Okucular hizmetini kılış gerek, konsertlerini uyuşturuş gerek, sulak kılış gerek, onu uyuştururken şu yani müzik muallimi. Yezide olsun, rayonda olsun, şu oblastda olsun, bana katılışatımız, kivatımız, maşamız, uçuruşumuz, nimlerde, festival konkurslarda. Aşağıda dertlerimizin birbirimize yetimiz aşağıda kaldı. Bana bunu programınızga rahmet. Meşede. Kichkin olsun ama şu problemi meselelerini götürüp. Malik Kamniki qo'sh qo'ysam bo'ladimi? Bir jumlada o'sha hozir darsliklarni aytib ketdik. Aşağıda bir qo'shadigan yerim tarjima qiladi-ku, masalan, rus tarafdan yoki Uyg'ur, qozoq kitoblarini tarjima qilganda, ash tarjima qilgan odamlarga men deyman, adli tilde tercüme etmesinde kitaplara. Mesela yerlerde tercüme kılanda ballağa düşünüşlük bolduğun. Gay bir yerde şunda tercüme kılan mesela Uygur halkının mesela cin Uygurca sözlerle onu balla anlamagan o sözlerini. O kıyın deysiz o ballağa biz onu mesela tercüme kıpırmız. Şimdi Uygurca deyip durup bunu kandan düşünsese anlagan söz mü olsa balla tip şey oturdu. Anlamagan da onu. En mektep boğanki balığı layık adli tilde tercüme kısa aşım dürüst болады dep oylayman. Yaxşı fikir. Endi muşu sizler köpünçe mening endi bilishimcha har qanday kitaplarga avtorlik qilgan muşu shahardagi o'zimizning dangliq gimnaziya maktablarimiz 153 bilan 101 maktabning köpünçe muallimlarini jalb qildi. Har qanday muşu darsliklardan yezishda. Muşu nahiyalar tarafdan sizlar Uyg'ur nahiyasi, Emgakchi Qozoq nahiyasi va boshqa nahiyalardan buning Muşu güngeçe arlaşmagan bolsаңlar, bunun büyüklüğü arlaşkan bolsаңlar nahayet yaxşı болады ekan. En bayaqi nahiyadagi muşu sizlarning kitaplarыңlar bo'yicha masalalarni mana ashlarga qo'yib, kelajakda o'zinglarmi bir harakat qilib baqsanglar, ham men o'ylayman ekran oldidagi bizning ziyoli akalarimiz mushuni anglab, sizlarni jalb qildi deb umid qilaman endi. Yana qo'sharingiz bormi Malik aka? Yana bir qo'sharim hozir bizda balaga arnab yozilgan naqshlar yo'q deymiz. Unda yo'q deyish mumkin emasda, sababi bizning konu kitoblarimizda balaga arnalgan Ismoil Isayev. Selmon Zaynalov naqshlar bor, Nizamdagi berib nurg'un naqshlar bor. Endi xalq qo'shoqlar bor, balaga loyiq. Balaga loyiq emas bir misol bor, hozirgi 2-sinfning 9-betida Әлләй нақсы деген бар да халқның. Әшәдә ұхла қозам ұхла, мамау кеватыды ұхла, жин кеватыды ұхла деп безіп қойғанда әуеде. Әнді әлләйні жин кеватыды ұхла деп қоқытыш бір немесі ба, дұрыс демейме дейсіз. Әшті yolu mu, әшті нәрсеге kitapны бесілғанда, kitap бесілғанда, шұнақ әләкшінен қарапын қыса. Дықат қыса дейсіз ғой. Onun деген ян бір дәйдіғіні, балаға арналған нақшыла жоқ аз дейміз. Bronqılan yığın dedim dərsliklərdə nurgun dərsliklər, nurgun naqşlar var. Cücələrimnin, Müşayim Şabayevlarının naqşları şundaq durus kelgan. Hazır mana bu kişilərlə tanışıb, müzik müəllim dum götürdü işləmə
Бірақ музыка езіп, нақшылар баке. Жақсан үземнің еткен ұстазлар деген ақшам şu бірінші жазған ақшам дейді, аңы. 6-7 нақшы жаздым, ноталар білән әмісі ұйғыр авазығы берілді. Мана әштақ езіп атқалла бай ұйғыр айында. Әнді біз баш қошып, сіз дегендек бір кеп, біз ұйғыр авазығы бәсәк, болмысы şu зияларымызлән өзілер yolun емек шықса бізге. Мұшы 62 Қазақстанда 60-тың ошық 62-ге еқін ұйғыр тілді білім бердіған мектептеріміз, яки болмаса аралаш мектеплер бадаймыз. Мен әнде мұшы сіләнің азырқы мұшы проблемалық мәселелеріңладен кейін шындақ бір ой кеп атыды. Өзем музыка пән мұғаліміз бүтін білән барлық музыка пән мұғалімлерінің бір жығыныны чоң бір жығыныны қысақ болды кенде. Шу жығында мұшы мәселелерін көтіріп, зиялы әхліні тәкіліп қылып, әмісіне, әм бұрынғы біздің Исмаилжан акам Исаев, Якубымсы бұрынғы біздің мұшы музыкаланы yazgan композиторларымыз қайтышып кеткен мәселені жоқ. Әнді яшыларымыз шықып атыдығы азырқы. Азырқы яш композитор, мен композитор дәу жеген балланымы тәкіліп қылып, мұшы жығынымызға шайырларымызны тәкіліп қылып, шуланың баллағы бейгішланған яқшы шайырларға, яқшы бір ижади издіндіға мұшы yollarını қысақ, нағайт яқшы болды кен. Мен шында қазір геплеріңла қарап, мұш ой кеп атыды, мен бұдан экран алдыдығы барлық біздің зиялы әхлі аңлайды деп, атайын деп атымы. Яны Малик ака сіз білән болған сөкбітімізіне давамлаштырайлы, очағда Долқын ака қышыңызды отаған. Сіз байы етіп қалдыңыз, өзіңіз мәдәниет үйіні башқұрып палият жүргіз етіпсіз, әм әлбәтті мәктәпләді өмәклә болды. Шу өмәкләгіма өзіңіздің бір кішілік әсіні қошу етіпсіз. Өзіңіздің шу өмәклері тоғырлық, балла білә ішләп атқан палиятларыңыз тоғырлық тоқтылып етсіңіз. Mana biz Avat Medeniyet Üye 2010 yılı remontun öttük. Hazır küllükte mana bizning Medeniyet Üye'de nurg'unlagan ömekler ötüdü. Saz ömegi, usul ömegi, vokal dep koymiz, fortepiano deymiz. Ondan başka bizning Medeniyet Üye'mizde sport zal bağı. Yede sportның nurgun türleri, ömekleri ötüdü. Münasebet bilen hazır mana bizning Medeniyet Üye'de esvaplarımız var. Esvaplarımız, kiyim kiyeceklerimiz var. Onun elbette onu nurgunluğun esvaplarımızı, kiyim kiyeceklerimizi bizden biznesmen akıllarımız deyimiz o. Hamilik kılıp. Hamilik kılıp akıllarımızın rahmet etsek oldu. Nurgunluğun küç çıkardı Medeniyet Üye'mizge. Hatta bizde Medeniyet Üye'de nakşılarımızın yazdığın stüdyalarımızın var, heminin var. Biz mana hazır köpünçe şu mektep okuyucuları bile işleyimiz ömeklerde, dersliklerde hazır mana akımız da hep gitti. Ballağı bağışlangan nakşılar az. Ben kitaplarımı kardım. Nakşının birli kublet şiir yazılgan boldu. Notus yok. O üçün biz üçün kıyın da notus yok bilmemiz o kayaktan. Hazır mana özümüz 6-7 nakşını burunqu nakşılarını biz kiçiğimiz etkan nakşılarını qaytadan işlep muziklerini yazdık mana tonuştuk bugün tonmaydigan akıllarımız bilen. Endi bir-birimizge berip muшу bizning Uyg'ur tecrübe almashtırıp Uyg'ur yaş avlatlarımızı endi talantlı balalarımızın çoğ derecede köşüşke tirişimiz gerekti. Nahayt doğru dediniz. Däl men beşide etkinimdek, gepimning beşide etkinimdek, muşu ballarning qabiliyetini mektepke özünün qadamini taşlap kelgan, birinci sınıfga qadam taşlagan ballarning qabiliyetini, talantini, onun boyida qandaqdı bir xislatning bakeligini, ya naqşıga, ya sazga, ya usulga amraqlığını eniqlaydigan mana sizler. Mekteplerde жүргізіліп атқан өмекler nahayeti yaxşı, şunu mümkünçiliklerini durus paydalanıp işlep atkan bolsаңlar, men bek hoş oldum. Malik aka qoşarыңыз бар mı? Бар, hazır
Ömekler sizge mi qo'shildiğim baka? Maktabga ömekler yaxshi o'tib, mana o'qatlayib menayotgan bo'lish kerak dedingiz. Maktablardan ben yetib ketdim, maktablarda ömek yo'q. Uyg'ur maktablarga berilmaydi ömek. Bizda ömek yo'q. Mana hozir bular biz saz yugutib, endi biz taraflarda klublar yo'q, klub. Klublar biz tarafda yepilib ketgan Uyg'ur rayonida, nurg'uni. Endi hamsi desam. Hali yechilmayotgan masalalar ko'pganda. Yechilmayotgan masalalar shunchalik yo'q bo'lgandan keyin maktabda kichkina balani milliy sazga yutadiganqa ko'zqarashlar bo'lsa, kichkina krujok bermasa, biz dars bilan cheklanib o'tsak, bizning programmamiz bor. Programmalar menib milliy sazga yutadigandan biz deb qo'yapmiz. Shu qataydi. Siz to'g'ri qo'shing, chunki siz tarbiya ishlari bo'yicha mudirning o'rinbosari ekansiz. Sizning ko'z qarashingiz. Endi maktabga yembaytki birinchi mas'ul bo'yicha qo'shilay dedim. Qoldim. Misol yangi naqshlar berilgan naqshlar kitobdagi. Berilgan naqshlar ko'p yembaytni yo'q deyapmiz. Endi yo'q emas, burun bor. Просто uni yo'q qildi. Evatdi uni. Programmada ilinib ketdi. Programmada ilinib ketdi. Hozir mana cho'ng aqllarimiz o'tirdi, o'zlarining ijrosidan chiqargan yosh bolalarga bag'ishlangan naqshlar bor. Misol bularni kirgizsak yankidek kitap nashriyatlar bilan kelishib, ya bo'lmasa yanki men buni 5-sinflarda Sadirning naqshisi bor, Sadir polvonning naqshisi bor, yozilgan. Bir 2-3 talla naqsha. Butun nim bo'yicha, chorak bo'yicha shu 34 soatning ichida darslik bo'yicha 1 soat bu, muzikasi haftasiga 1 soat. Shuning uchun bir tal Sadir polvonning naqshisi, uni aslida notasi yo'q uniki. Hashning o'xshash. Bir 2-3 talla. Şu burunqlan amasdan kichikna yangi o'zimizning qo'shoqlarini, Nazgumning qo'shoqlarini, Amanisoniki, yangi shu Sadir polvonning naqshlarini kichik sinflardan bo'lsa, ko'pincha bizda maktabdan 1-sinf, men 5-6-sinfga berma, 5-6-sinf butunlay tarix fanidan o'xshashdi. Muzika tarixi. Muzika tarixi u yerda şu tarix dersida bizniki o'quvchilarga o'zimiz tushuntiramiz, zich bog'lanishlikda tarix bilan yangi даже surat bilan, matematika bilan hamsidan zich bog'lanishlik, biroq bu yerda muzika to'g'riliq oz, kam, yo'q deganning sonida, yo'q deganning soni. Shuningga kichkina shu nimsa qo'shilsam, endi o'mak to'g'riliq yetib ketsak, endi meniki ishlayotgan maktab Cho'ng'oqsuv maktabi 3 tillik maktab. Qozog'cha, o'rischa, uyg'ur tilli maktab. Bizda uyg'ur sinfi 1 sinf, qozoq sinf 1 sinf, ikki o'rischa sinf. Ashning o'zida ko'p bolalar qatnashadigan. O'mak berilmaydi. Bir yil menga berildi, 11 soat berildi. 4-5 yil biz tarafga o'mak 1 soatdan berilib judi, biroq 1 soat u yetishmaydi. 1 soat az. O'quvchiga yangi soz asbobni tutib, haftasiga 1 soat, u yillik 34 soatda bir o'quvchini bir asbobdan chiqarish mumkin emas u. Unutib qoldi. U biz qo'shimcha o'zimizning nimiz bo'yicha qo'shimcha yangi darsdan keyin ya bo'lmasa aktiv zallarda, yangi majlis zallarda o'zimiz qo'shimcha ipmangimiz 2-3 soatdan bir chaqag'imizda ballan bir o'mak chaqag'imizda 2-3 soat o'tiramiz bu yerda. Yembaytni etib ketgandek, boshda etib ketgandek, mushu 1-sentyabrdan boshlab ta shu 25-maygacha hech qanday marosim bizsiz o'tmaydi. Bizsiz o'tmaydi. Yo'q deganda bir yig'in bo'lsa, operator qo'shimiz, yambirni qo'shimiz, mayli yambirdan bo'lsa, ras. Hamma narsa qo'shilamiz, ras. U endi bizniki yembaytni boshqa bir yerlardan ish izlaymiz, yambir maktabdan, 2-3 maktabdan ipmag'animiz soatni yetishmasligi. To'g'ri. Muzika soati endi men boshqa fanlardan tuyanmi ko'maymi? Muzika fanini. Yuqori ko'rsam ko'rmakin, bu muzika faniki shunchalik bog'liq degan ahamiyati cho'ng. Estetikalik tarbiya bo'lsin. Estetika tarbiyasi ham narsa cho'ng. Misalga mandaqli aytsak, balni tarbiyalash bo'shikdan, qo'saqdan tarbiyalaydi, ananing qo'sog'idan bo'shikdan tarbiyalaydi, alay naqshisi bilan.
әлей нақшысы білән балының құлығыға өзінің. Шу нақшы арқылық енке бүтлей өмірінің немісіне мәнін түшендірді, енке сыңдырды құлаққа. Шының үшін музыка пәніне кішкенен жұқыр пәлдет көтәсе, сәнәт дегенні жүтәсақ, сәнәт жүтте деген сөз, біздің тарихымыздың жүтте деген сөз, тарихым жоқ деген сөз. Мәйлі ұйғыр халқының olsun, мәйлі қазақ халқының olsun, başka milletlerinin olsun, muzika pәні yok olsa tarixim yok деген сөз. Şu deydiğinin çoğuna yani. Yaxşı. Çünkü əslində deydi o ədəbiyyat bilən poeziya bilən muzika bilən milli marif həmmisi bir-biri bilən zich münasibətdir. Əslində milli marif bizning ana tildıq məktəblərimiz saxlansa, bizning tilimiz saxlansa, sənətimiz mi saxlandı? Yeni medeniyetimiz mi saxlandı, həmiz saxlandı. Millet saxlandı, duruz. Əndi siz Murat, muşu tərbiyə işlər boyunca sızma müdürünün orunbasarı xidmətini atqırıb etibsiz. Şu işləriniz bilən, muşu özünüz muzika pən müəllimi sübütünüz bilən жүргізіп atqan işləriniz toxtalsınız, sizlərin məktəblərdə qandaq şəraitlər? Əndi şərait kelgəndə muşu akıllarım, inlərim etqandək əşulu problema bizdə. Asa hazır devatqandek, hazır Uyghur sınıflarda krujok saatler berilmeydi. Hepsi bir saat. Endi bir saat mesela bugün bir ders ötsen bir sınıfka. Uje sen bir haftalık yan bir ders ötse, uje mesela birinci sınıfta bir naşın bir kublet mügetsen, kiyip tayıptıcı uje birinci sınıfta balları unutup kaldı. Malik akam etqandek, belki kitaplarda şunçilik endi Grubit de koyuyor. Hatalıklar nurgunda kitaplarda gaybirelerde. Cin bilen kokuttu şu Akıllık muvafık emas. Akıllık muvafık emas. Eşe çıkırıvatkan avtorlar şu benim oyumcu da şu bir teşrif ötküzüş gerekti mikin? Gerekti mi? Mümkün tercüme de hatta ketti mikin deyimiz var. He. Özümüzün o halk nasıl ya da burun bulurumuz, mamlarımız cin bilen kokatmagan boğan idi de öyleyme. Terbiye işleri gelsek, aslında mektepte bu terbiye işlerini en ağır işlerin durup hesabımda bir aile ata-anı terbiyeliyse, ikinci mektep terbiye işlerini yapmalı. Hazırlık vakitte. Keçirsiz. Şu avtorlar yazıp қағаз арқылы берді ғой, шу вақтыда шақырды бізні. Мәселен, мен бір шыққытым бадым, бәгенде мұш кітапларды неме езіп шықырмыз, үшін қарап ақсаңла деп шақырды. Қарғанда біз әмді өзіміз ішідегі минусланы, мұнымында қаталықланы бір вараққа көшіріп езіп қоймыз. Бірақ, мұшы дегенлі қайтыдың шөп еті біләк қалды дейсіз. О, О, инавет кім елінмайды дейсіз. Елінмайды. Мұшыны қошмақшыдым. Нәшриятқа кеткендіктен әш кітаптың бірін мен қолымға еліп, өзім көріп баққаш сілер білен. Чүнкі мен сілерге оқшаш музыка пән мұғалім болып ішлеген вақытларымда хақиқаттан кітап башқычы болған. Азыр өзгерішлер көп болып кетті. Мен бұл сағатын кетіп қалсам ма, қалбым сілер білен. Шының үшін мен сілерін бүгін мұшы Milli Marif программамға тәкліп қып алдым. Әнде сөкбітімізде мұш арымызда отаған яш, өзінің яшылық қарма, еңдің өзінің қәдіміне, мәмі мұшы ақы әділерімге оқшаш, үзәмнің дадамға оқшаш, ұстазлық кәсібін башлап бақсам, дәп бүгінгі күнде өзінің сәннәт yolda шындақ бір ұқтықланы қолық кәліп тұсыма, мұшы қиын вәзиетлер қармай, саатланың азлығы қармай, музыка пән мұәлімі болып, Бесағаш мәхәлсіде мана сіз икрем қызмет қытыпсіз. Өзіңіздің мұшы ішлеріңізға қысқыча тоқталғач, сізге қояр әң асасы бір суалым, әнді сіз бір тәжірибе көп шығып кетмедіңіз, тек еңден орылаштыңыз. Сәннәткарлада ішкі қылық мөжүд дейді. Бұл біріншісі тұғымы талант, әрбір адамның бойға тұғылышыдылы сыңдыған. İkincisi o оқып етілдірген талант. Мұшақыт сіздің ой пікіріңізді білгім келді. Рахмат қалып нұрада. Мәйді ұстазларымыз, ақыларымыз білән, әділеріміз білән бүгін танышып қалдым. Жұқыр етілген әм пікірлерге, әм байқы проблемаларға мәм қосылма. Мектеп еңіден кірген бұсам мұ, ашу байқы етілген ақыларымыз, ұстазларымыз етіп кетті, ашу проблема білі мәм дұш келдім. Siz qo'ygan savolga har ish kelsa menga yaqin desammi xatolashmayman. Chunki mening oilam o'zi san'atkorlar va ustozlar.
Менің осы сәнәтке болған қызықшым 4-5 яш вақытларымда башылып кеттіке. Үйде дадам çaldı, babam çaldı. Ашла çalsa қешіқ кіріп, чепілішіп, ашла біле раваптың башлап кеткен. 5 yaşımda қолым равап неп, дадам çalsa әгішіп, маңым өгетіп, 5 yaşımda башлап. Кейін мектепте оқытқандылар, мектептен келеттім. Мектептен кейін біздің яғни музыкальный школда қоймыз, музыкалық мектепке бараттым. Фортепиано оқыдым, кейін 9 сыныпны түгеткенде кейін үйдекілерім бұл бәрібір музыка білән оқиды ке, дамалаштырды ке деген ойда. Алматыда ке Петр Ильич Чайковский намды ке музыкалық колледжда. Өзімнің сөйіп çalдыған соң ғижек әсуа бойынша ұйғыр халық әсуаплар бөліміге қобыл қылынып, 4 жыл түгітіп, кейін дада мен тоймыдым, яны оқима деп, Ташкенттегі Дәулет консерваториясыға ие қобыл қылынып, Қахраман Назиров профессор ұстазымыздың қолда 4 жыл бөлмелеп, құдайым бірсам, ұстаз ақыларымның қатарға кіріп, мен бір жыл ұстаз болып қалдым. Байқы айтқан, тұғыма талант, дадамдың өткенмі ба, оқып етілдіген әріш келсі маған еқінке. Her iş gelsi yakınken nahayet yaxşı. Şunun için ben biliplik koydum çünkü sizin dadınız bilen biz 5 yıl mabayında muşu Almatı Devlet Üniversitesi'de müzik bölümünde bile tahsil gördük. Dadınız mı hakikaten nahayet talantlık. Özü bir şundak bir akıllık bal bulduğun. Elbette ondak talantlar doğuldu. Endi sizin muşu bizning adam insanlarning ruhiy dünyasida tashqi go'zallik, ichki go'zallik degan bir iboralar bo'ldi. Mush iboralarni siz yosh bo'lsangizmi sizga shu savolni qo'ygim kelyapti. Qanday tushunsiz? O'rinli savol bo'ldi, chiroyli savol bo'ldi. Bayqa aqllarim yetib ketdi bayla. Bu biz endi muzika fan ma'lumlari bo'lgandiki o'zimizni misol qilib olaylik. Ichki go'zallik, tashqi go'zallik bo'lganda muzika fani men o'ylaymanki o'sayotgan balni, biz maktabda bo'lgandiki o'sayotgan balni rivojlanishiga dünya göz qarşıga, qeliplişiga bayq etib ketgəndə, akam etib ketdi, etika, estetikasiga polностью bu bərabər özünün təsirini qoşuduğan fən. Bu müzik fənsiz mən oylayman ki, dünyanın gözəlliyi, qeliplişi mümkün emas. Mümkün emas. To'liq qeliplaşmadı deb oylayman. Mən özüm aştaq düşünmə bu ibarəni. Nəhayət yaxşı cavab verdiniz. Mən sizin cavablarınızға həm barçmış mehmanlarımızın cavablarına bək məmnun olub oturuyatım. Endi keləcəkdə hər qandaq muşu problemlıq məsələni həmimiz birlikdə mən bay etqanımdək bütkül Qazaxstan diyarıdakı müzik fən müəllimləri bilən bir çoğ ziyalı əhli bilən uçuruşub yaşkan bolsaq Nurüstüg Nur bolatdı ki, sizlərinin yanıma elib qoşar gəplərinizlər bolsa mərhəmət, mən sizlərə mikrofon verək. Bolmasa bizning Qadam televiziyasıga özənglərinin itar fikir təkliflərinizlər bolsa mərhəmət. Sayın Rədəb. Rəhmət Qalbinur. Bu kanalın, yəni bu teledidarның içilişi bizə nəhayət yaxşı oldu. Орыс классыда оқиды нәвірлі. Өзімнің айлемін алдыған болсам, орыс классыда оқидыған нәвірлерім чиғыда мама ұйғырчығы өтке дейді. Оның өткеген ке орыс сөз қалды, ұйғырчысыға ұслойнап, ұйғырчы. Біздің бұл канал кеч күндіз ішлейді. Мен шүншілік құрсанмен, әрқачан только алға. Рахмет. Демекшімен. Рахмет сізге. Сізге мұшы Milli Marif программасы мұшы ичілішінің асасы бір сәбәбі мұштақ аны тыллық мектептерімізге балаларымызны, нәвірлерімізні өткізішіміз керек. Сахин Рәдәм, сіз әнді үлгі болуң. Мана мұшы ұйғыр тылда 24 суткысыға тәвәлігі 24 saat жүргізіліп атқан Қадам телевизиясы арқылық аны тылымызға, сәнетімізге болған мұхаббетіні нәвірлеріңіздің ашырып, әнді ұйғыр сыныпыға берің. Сілер тәрәпті ма? Тоғырдайсыз, Қалбинұр. Біз бұл мұшы айда біздің ұстазла ұйғыр ұстазлары кеч күндіз ішілді. Әр бір өйінің ішігіне 9 қитым, 10 қитым беріп ішігіні аштық десем қаталашмаймен. Малимлям көріп отағанды ұстазла. Бірінші қитым бағанды яқтайды, шеккен бағанды 9-10 қитым бағанды қолдың хәтіні әшеді толтырып өзіміз hücretlerini ötküzüp hazır biz Nalavoy sınıfına mı içip aldık. Nalavoy Uygurca ba iyi birdir. Tayarlık sınıf.
Kitaplarımız. Biz şunu xursandmiz. Endi bu meselelerini aslında balı toplaş meselesi doğruluk meselelerini biz aldığımız programlarımızda kelgen barcha ustozlar bilen biz etip öttük. Sizler endi müzik ben muallim bo'lgandan keyin men sizlarga bu savolni qo'ymay o'tatdim. Her halda men o'ylayman sizlar mushu her yazda bo'ldigan, qaytilindigan maktabga balı toplash ishlari, Uyg'ur sinfiga balalarni beringlar deydigan mushu sahnada adam aytayotgan ishlar her bir yezida, her bir mahallada jut jamoatchilik, xonim qizlar, ziyoli ahli, mana bu yil bo'lsa Cumhuriyetlik Medeniyet Merkezi endi qurilgan shtab, Uyg'ur maktablari yeni yordam degan shtablar. Mushlar orqali amalga oshyotdi. Endi biz o'qigan davrlarda atalarımız Uyg'ur maktabida bolalarimiz o'qiydi dedi, bizni beratdi, biz shundoq o'qatdik. 2-3 sinfdan Uyg'ur sinflari ochiladi. Bugungi kunda haqiqatan mashtaq ahvolga kelib qoldik. Biroq sizlardek aqlar bor, sizlardek hadlar bor, sizlardek inilar bor. Men o'ylayman bizning milliy ma'rifimiz saqlandi. Milliy ma'rif ana maktablarimizga bolalar to'plandi deb o'ylayman. Bizning televiziyaga fikr takliflaringiz bormi? Fikir taklif bo'lganda shu qadam telekanalga biz cho'ng qutuqlarni tilaymiz. Rossiya men manchilik жағдайда deb o'ylamay qolibman lishni. Endi ana tilda o'qishga kelganda qaysi tilda o'qima, ana tilini bilmagan odam hech qachon egiz cho'qqa yetmaydi deb o'ylayman. Mesela bizning Baysit Ismoiltayev nomidagi o'rta maktab biz 100% Uyg'ur sinfi o'qitdik. Bu yilda bir rus sinfi ochildi. Mesela Uyg'ur sinfida o'qib, egiz cho'qlarga yetamayman degan ota-onalarning ko'z qarashiga tamoman qarshi. Qo'shilmayman. Masalan, hozirgi vaqtda masalan bizning Tayrib maktabini Uyg'ur sinfini bitirib, ana tilda o'qib, egiz cho'qqa yetayotgan nihoyatda ko'p. Mesela özümle şagirdlar to'g'ri aytganda, mesela bizim maktabdan chiqqan mana hozir Elmira Saydulayeva o'zimizning shagirdi, hozir Uyg'ur teatrida baletmeyster bo'lib ishlaydi. Yaqinda Qozog'iston davlatining cho'ng medalini olgan, masalan, Texnologiya universitetida muallim bo'lib ishlayotgan Sabirjon Saydullayev deb. Hammasi ana tilda o'qigan. Qaysi tilda o'qish kerak emas, bolaning intilishi bo'lsa, bilim bo'lsa, qaysi tilda o'qimsanglar любой çoqlarga yetishki bo'ldi. Yetidi. Bo'libmi bizning ana tilini bitirib chiqqan mashtaq shogirdlar nihoyatda yuqori pallaga yetyapti, ham yetidi deb umid qilamiz. Sizlarga sizlarning-chi fikrlaringlar bizning televiziyaga? Bizniki eng birinchi masala qo'shilay ana tilda o'qitish deganda biz o'zimiz hozir mayaga kelib kichkina muzika fanning masalasini qarashtirdik. Bu yerda muzika fanlari emas, endi barliq yangi Uyg'ur tilida berilgan kitoblarning tarjimaliga hammasiga durust qarab, yangidek cho'ng ziyoli aqlarimiz boshlatib mangsa, bu albatta ishga oshadigan o'qat. Bütün yani kitaplarını, kitap defterini Uyg'ur tilida yetishtirib bersa, yangi 1-sinfdan boshlab, 0-dan boshlab, shu 5-6 sinfgacha bo'lsin, yana 11-sinfgacha bo'lsin, boshqa tildagi o'xshashlar bizning kitoblarimiz to'liq qo'llab-quvvatlanib, tarjimali durust bo'lsa, tarjimali durust bo'lsa, kichkina yangi to'liqlab, yangi bizni hozir biz muzika fanida qo'shoqlar, yana bir nima dedik, shunga o'xshash to'liqlanib berilsa, albatta hamsi alga bosadi. Endi qadam telekanalga o'zimizning ko'p rahmatimizni aytamiz. Shundoq masalalarni yangi olg'a tortib, men aytdim, tama ko'l bo'ladi deydi. Shunga o'xshash biz ham Malika akamni da'vatida bizning Uyg'ur nahiyasi bo'yicha muzika fan muallimlaridan ko'p savollar keldi deb. Shunga o'xshash bizmi bir gruppada, yangi WhatsApp gruplarida o'tirib nurg'un masalalarni talqlaymiz bizmi. Muzika muallimlari. Shu 34 maktabning barliq muzika muallimlari, 33 maktabning muzika muallimlari hammasi ko'p masalalarni talqlaymiz. Mana shunday xayolga chiqarib, yangi ziyoli aqlarimiz anglasa, tinglashsa,
biz tarafda kep öz közü bilen köse köde onu kögellen ba keldi bizge jigit başlar keldi muşu Uyghur etno medeniyet merkezinikiler keldi nurgun meselelerni ip ketdi özürlen bildi endi Xudayım berse şulardan bil işleydiganga bizim özümüzden kichik demasdan mana muş aklarımızga yanki ziyalı kişilerge qoşulup biz özümüzden yardımımızı berishga tayyor. Sizlarning kanalga cho'ng rahmat. Толқын aka. Mana bugungi maşındaq hem sazandiler mana usul hadlerimiz ataqlıq usulca hadlerimizin kollarından qanchalik shogirdlar chiqdi mana aklarımız bilan tanıştık, inimiz bilan tanıştık. Muşunun birden-bir sebepçisi muşu Qadam telekanalı. Sizlar köptün köp üzemnin şahsen minnatdarlığımı bildirme. Sizlarga faqat utuq. İkinciden hazır ben oturup, mana şu stüdyoda oturup her bir ustaz özünün şagirdleri bilen faxrlandi o. Aşındaq şagirdlarni tayyorlaymiz ki, aş ballarni ko'zsida g'oya yo'qda. Xudoyim bersa, Qalbinur sizning qulog'ingizga oltin sirg'a. Bizda ko'p talantli bolalar bor. Aş bolalarımızning talantlarini o'sha Qadam telekanalı orqali Qozog'iston mamlakatiga, Uyg'ur millatimizga tanishtiramiz deb o'ylayman. Aşının endi sizmi ko'p kuch chiqarsiz deb o'ylayman. To'g'ri, nihoyat to'g'ri. Albatta men buni qabul qilaman. Chunki bizning kelajakda endi Qadam televiziyasi yangidan ishga qo'shilib, bir yangi programmalarimiz endi chiqyotdi. Kelajakda bolalarga beg'ishlangan mushundaq programmalarni biz bu Qadam televiziyasi orqali ip chiqamiz. Albatta, o'zim mushu kungacha o'zim ona til demak, xalqimni söymak va boshqa festivallarda mushu yosh avlodlarni doimiy cho'ng sahnalarga chiqishga tirishib kelyapman. Endi televiziya orqali albatta tanishishga va'damni berman. Rahmat. Malik aka sizning? Endi bu yerda birinchidan Qadam televideniyasiga rahmat, ko'pdan ko'p xizmatchilar shu xizmatimizni qilayotgan, ishlayotgan kishilarga men cho'ng utuqlar tilayman. Ham bilim, milliy ma'rifat sohasida bizning yangiliklarimizni, haqidagi aytilgan so'zimiz borki, problemlarimizni yashtiq desak ham bo'ldi, yeshimizga desak ham bo'ldi. Shuni uyushtirayotgan Qalbinur Arab singlimizga rahmat. Rahmat. Qani Ikram sizchi? Men qo'shilma aklarimning so'zlariga. Men shu bugun aklarim bilan, adlarim, ustozlarim bilan tanishdim deb o'ylayman. Ya'ni ko'p sizga rahmat va men shu kanalda kecha kunduz tinmasdan ishlayotgan aka-adlarimiz, inlarimizga xalqim deb soqqan yuraklar amon bo'lsin. Ya'ni qo'ldan keladigan yerdan bo'lsa, biz tayyor. Qutlab tilaymiz. Nihoyat yaxshi. Mana bizning suhbatimizmi oyoqlashib qopdi, hurmatlik. Jiroq demay, Uyg'ur nahiyasidan, Amgak nahiyasidan, Talg'ir nahiyasidan ham Olmutining o'pchursidagi mushu maktablardan kelib o'tagan aziz muhtaram ustozlar. Sizlarga kelgan qadminglarga rahmat deyman. Yana mushundaq didarlashayli, mungdashayli, fikr almashtirayli, bir-birimiz bilan zich munosabatda bog'lanish yasab, yosh avlodlarimizni go'zallik, estetikalik tarbiya berishga, bo'yidagi qobiliyatni yetishga, uni taraqqiy etkizishga, xalqimizga xizmat qilishga da'vat qiladigan mana birdan-bir ustozlar sizlarga faqat utuq tilayman. Rahmat. Qani o chaqda aziz akalar, hadilar, inilar, bugun shundaq o'zimizning mana sizlarning qo'linglardagi duttalarni, tambirlarni, muzikalik asboblarni ko'rib, men baxush bo'lib, mamnun bo'lib o'tiryapman. Men o'ylayman, sizlar o'zinglarning bir muzikalik so'g'isi bilan keldi deb umid qilyapman. Qani bir hunaringlarni ko'rsatib baqqan bo'lsanglar. Ijro qilgan naqshimiz ustozlar. Bunun so'zi Rayla Muzaffarovaning, muzikasi o'zimning Malikjon Ahmulayevning. Bahar hem yazlar
Mehri derya ustazlar Mana hayat perviş qib Eyledim şoq pervazlar Mana hayat perviş qib Eyledim şoq pervazlar Kalem birip kolumga Dilim birip dilimga Kalem birip kolumga Menzilimge nur çiçip Kaldınız düz yolumga Menzilimge nur çiçip Kaldınız düz yolumga Hayatımda soğuşum Şuna yazdek ödü Hayatımda soğuşum Tügümezsiz ustazga Teşekkürüm alkışım Tügümezsiz ustazga Teşekkürüm alkışım Ak yol sizge ustazım Qadirlik ekran aldidagi teletomoshabin do'stlar, aziz muhtaramlar, bizning bugungi Qadam televiziyasidagi Milliy ma'rif programmasi mana mush yerda oyoqlashdi. Biz sizlar bilan xo'shlashmaymiz. Yana bir efirda mushu Milliy ma'rif programmasida ko'rishguncha omon bo'laylik deymiz.